Hello guys, welcome back on another lesson from Lingala Academy channel, the best place to learn Lingala language easier and faster. Hey, if you're here for the first time, welcome and make sure to hit the like button and subscribe to the channel. Don't forget to activate the notification so we send you all the alert whenever we upload a new video. You can also add me on Snapchat by typing the love gracias. And you can follow me on Instagram or Facebook by typing Lingala Academy. I'm also on Twitter, same thing at Lingala Academy. In today's lesson, I'm going to teach you 3 ways that you can use to write or say date in Lingala. Actually, I'm going to give you 4 ways. The fourth one will be as your bonus. So make sure to watch this video to the end. Before we start this lesson, I want you to do 3 things. 1. Please pause this video and go grab a pen or a pencil. 2. Take a notebook or something you can write on. 3. Take note of every lesson and practice them. That way, you can learn better and effectively. Okay, last week I made 2 videos on how to say the 7 days of the week and the 12 month of the year in Lingala. Make sure to click the upper right corner of your screen to watch them or if you want to review them, because that will help you to easily understand today's lesson as we just building up from what we already learned. And today's video will just complete our lesson on the calendar in Lingala. Okay guys, this is really critical. I want you to focus here and I want you to memorize these ordinal numbers from 1 to 30 or from 1st to 30th, because these will help you to write dates in Lingala. So I'm going to talk slow for you to repeat after me and to be able to memorize it. Okay? So okay, let's start with first. First in Lingala is YAMBO. Repeat after me. YAMBO. Second is MIBALE. MIBALE. Third is MISATO. 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 Fourth is MINEI. MINEI. Fifth is MITANO. MITANO. Sixth is Motoba. Motoba. Seventh is Sambo. Sambo. Eighth is Mwambe. Mwambe. Ninth is Libwa. Libwa. 10th is ZOMI. 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 11th is ZOMI
na moko. Okay, let me explain something here. So in Lingala, 1 to 9 change, okay? But from 10 here, 10 is ZOMI. The rest, you're going just to add these numbers here, okay? You add na here and then the number that follows. For example, here, moko will be different because this is first, this is ordinal. But cardinal number is moko. That's 1 in Lingala. But ordinal is yambo. Okay, let's say you want to say 11. 11 will be zomi namoko. Same thing with 11th. Okay, you're just going to add these numbers here. That's easy. 12 is zomi na mibale. You see, mibale here is here also. Just add that here. Zomi na misato is 13th. 14th is zomi. See here, 10. Zomi na minei. Minei is 4. Okay. 15th, zomi na mitano. 16th, zomi na motoba. 17th, zomi na sambo. Zomi na sambo. 18th, zomi na mwambe. 19th, zomi na libwa. Zomi na libwa. 20th, tuku mibale. Tuku mibale. Okay. So if you want to say 21st, 21st in Lingala is ntuku mibale na yambo. Tuku mibale na yambo. But if you want to say 21 in Lingala, you're gonna write moko here. Yambo is for the ordinal number. Okay, that will be tuku mibale na moko. Okay, let's go back. Like I said, 21st in Lingala is tuku mibale na yambo. But 21 is tuku mibale na moko. I think that makes sense. Okay, 22nd is ntuku mibale na mibale. Ntuku mibale na mibale. Okay. 23rd, ntuku mibale na misato. Tuku mibale na misato. 24th, ntuku mibale na mineyi. Tuku mibale na mineyi. 25th, tuku mibale na mitano. Tuku mibale na mitano. 26th, tuku mibale na motoba. 27th, tuku mibale na sambo. Tuku mibale na sambo. 28th, tuku mibale na mwambe. Tuku mibale na mwambe. 29th, tuku mibale na libwa. Tuku mibale na libwa. And 30th, tuku
misato. Tuku misato. Okay, now let me give you a tip that will help you to write or to say numbers in Lingala, and will also help you to say the years in Lingala. So in Lingala, you need to know, especially memorize them. You need to know from 1 to 9. We have 1 is Moko, Mibale is 2, Misato is 3, Minei is 4, Mitano is 5, Motoba is 6, Sambo is 7, Mwambe is 8, Libwa is 9, and then 10 is Zomi. Okay, now if you want to count from 11 to 20, it's gonna be Zomi, like I said, is 10. Okay, you're just gonna add na and then you add the number that's follow. For example, 11 will be Zomi, 9 means end, Moko. Okay, you're gonna have Zomi, end is na moko. Zomi na moko means 11. Zomi na mibale means 12. Zomi na misato means 13. Zomi na minei means 14. Zomi na mitano is 15. Zomi na motoba is 16. Zomi na sambo means 17. Zomi na mwambe is 18. Zomi na libwa is 19. Now 20 is tuku mibale. Okay, it's gonna be the same thing. For example, 21 tuku mibale na moko. 22 tuku mibale na mibale. 23 tuku mibale na misato, and so on. 30 will be tuku misato. Okay, like I said, 20 is tuku mibale, 30 tuku misato. Now 40 here, tuku mine. Okay, I think now you start to understand the concept. Now 41 will be tuku minei na moko. Okay, 42 tuku mibale na mibale, and so on. 50 now is tuku mitano. 60 tuku motoba. 70 tuku sambo. 80 tuku mwambe. 90 tuku libwa. And then 100 is kama moko. Nkama moko, 100. 200 nkama mibale. 300 kama misato. 400 kama mine, and so on. 1000 is nkoto moko. 2000 will be nkoto mibale. 1600 in Lingala is nkoto moko na nkama motoba. So if we want to translate that in English, it's gonna be like nkoto moko is 1000, na is end, nkama motoba means 600. Next, 2007 in English, in Lingala, is nkoto mibale na sambo. 2015
nkoto mibale na zomi na mitano. Nkoto mibale na zomi na mitano. 2020. Nkoto mibale na ntuku mibale. Nkoto mibale na ntuku mibale. 2021. Nkoto mibale na ntuku mibale na moko. 2022. Nkoto mibale na ntuku mibale na mibale. If it's 2023, you're gonna say replace this one by Misato and so on. Now let's learn the first way you can use to write or say dates in Lingala, starting with the day. This is the structure. Mokolo ya, which is day plus na mokolo ya, means date, plus ya sanza ya, month, plus ya mbula or mobu. Mbula or mobu means year. It's the same thing. You can use mbula or you can use mobu. Example, Wednesday, March 18th, 2020. That's my birthday. In Lingala will be Mokolo, okay, ya Misato, which means Wednesday. That's why I told you to go review the previous lesson. Mokolo ya Misato means Wednesday. Mokolo ya Misato na mokolo ya zomi na mwambe ya sanza ya misato ya mbula nkoto mibale na tuku mibale. Let's go slowly. Wednesday in Lingala is mokolo ya misato. Okay, you got this part. Second part. Now we're working on this one. Na mokolo ya zomi na mwambe. That's 18. Ya sanza ya misato. 18th of March. Okay. Sanza ya misato. Ya, that was here. Ya mbula nkoto mibale na tuku mibale. Now we're working on this one. Yambula, you see here? Yambula nkoto mibale na tuku mibale of the year 2020. Second example, Thursday, June 30th, 1960. That's when Congo got its independence from Belgium. That will be Mokolo Yaminei. Mokolo Yaminei means Thursday. Now we're working on this part here. Na mokolo ya ntuku misato. Okay. Mokolo ya ntuku misato means 30th. Ya sanza ya motoba month. Sanza ya motoba means June. Yambula
or mobu, okay? Yambula, nkoto, moko, na nkama, libwa, na tuku, motoba, okay? Mokolo ya minei, Thursday, na mokolo ntuku, misato, 30th, ya sanza, ya motoba, June, yambula, nkoto, moko, 1000, na kama, libwa, na ntuku, motoba. How to say or write date in Lingala, starting with the month. This is the structure you want to follow. Sanza, ya means month, plus namokolo ya is day, plus yambula or mobu means year. Example, January 17, 1961. That's when Patrice Emery Lumumba was assassinated. That will be Sanza ya Yambo. Sanza ya Yambo means January. That's the month. Okay. Namokolo ya ZOMI na Sambo. That's the day. 17th. Ya Mbula. Right here. The year. Yambula means of the year. Nkoto Moko. Koto Moko means 1000. Na means end. Nkama Libwa means 900. Na means end. Ntuku motoba na moko 61. Ntuku motoba na moko. Okay, let me repeat that. Sanza ya Yambo na mokolo ya ZOMI na Sambo. Ya Mbula, nkoto, moko, na kama, libwa, na tuku, motoba, na moko. Second example, October 4th, 1974. In Lingala will be Sanza ya ZOMI na mokolo ya minei na mobu nkoto moko na nkama libwa na tuku sambo na minei. Sanza ya ZOMI means October. That's 10th. Na mokolo ya minei. That's the day. The date. 4th. Na mobu. Oh, Nambula, same thing. Namobu means of the year. Nkoto Moko means 1000. Na means end. Nkama Libwa means 900. Na end. Ntuku Sambo na Minei 74. Sanza ya ZOMI now mokolo ya minei na mobu or nambula nkoto moko na kama libwa na tuku sambo na minei. How to write or say date in Lingala, starting with the year.
This is the structure you want to follow. First, mbula or mobu. Both mean the same thing, year. Plus namokolo ya, that's the day. And plus yasanza ya, month. Example, today's date 2020 or 2020, March 27th. In Lingala is mobu, year, nkoto mibale, NTUKU MIBALE 2020. Na mokolo ya NTUKU MIBALE na sambo 27th. Ya sanza ya misato. Sanza ya misato means March. Second example, 2020 or 2020, September 2nd. In Lingala is, you can say mbula or you can say mobu. Mbula, year, nkoto mibale, na NTUKU MIBALE, year 2020. Na mokolo ya mibale, second, ya sanza ya libwa, September. Mbula, nkoto mibale, na NTUKU MIBALE, na mokolo ya mibale ya sanza ya libwa. How to write date in Lingala using only month and days. This is your bonus. Here is the structure you need to follow. Sanza ya means month of, plus namokolo ya, day of. Examples: Sanza ya YAMBO, namokolo ya libwa. Sanza ya YAMBO means January. Namokolo ya libwa means 9th. Sanza ya minei na mokolo ya ZOMI. Sanza ya minei means April. Na mokolo ya ZOMI. ZOMI means 10th. April 10th. Sanza ya sambo. Na mokolo ya minei. Sanza ya sambo na mokolo ya minei. Sanza ya sambo means July. Na mokolo ya minei means 4th. July 4th. Sanza ya ZOMI na mibale na mokolo ya NTUKU mibale na mitano. Sanza ya ZOMI na mibale na mokolo ya NTUKU mibale na mitano. Sanza ya ZOMI na mibale means December na mokolo ya NTUKU mibale na ZOMI, NTUKU mibale na mitano, sorry. NTUKU mibale na mitano means 25th. December 25th. Okay, now let's do these exercises. Write these dates in Lingala, starting with the month, the day, and the year. The first example is write June 10th, 1940 in Lingala. Second example, October 15th, 1987. You can pause this video and try to do this on your own. Then
you can come back to see the correction. Okay, check your answers. June 10th, 1940 will be Sanza ya Motoba June na mokolo ya ZOMI 10th ya Mobu or Yambula Nkoto Moko na kama Libwa na Tuku Minei. Sanza ya Motoba June na mokolo ya ZOMI 10th ya Mobu or Yambula of the year Nkoto Moko 1000 na and Nkama Libwa 900 na and Ntuku Mine 40. October 15th, 1987 in Lingala will be Sanza ya ZOMI October na mokolo ya ZOMI na mitano 15th ya Mbula of the year or Mobu Nkoto Moko na Nkama Libwa na Ntuku Mwambe na Sambo. Sanza ya ZOMI October na mokolo ya ZOMI na mitano 15th ya Mbula Nkoto Moko. Koto Moko means 1000 na Kama Libwa and 900 na Ntuku Mwambe na Sambo 87. Exercises. Write this date in Lingala, starting with the day, date, the month, and the year. Example: Sunday, 21st February 1965. Second example: Thursday, 23rd April 1972. Pause this video, work on your own, and then come back to check your answer. Okay, now let's check your answers. Sunday, 21st February 1965 in Lingala is Mokolo ya Lomingo. Mokolo ya Lomingo in English is Sunday. Okay, then we have ya Mokolo ya Ntuku MIBALE na YAMBO. Ya mokolo Ntuku MIBALE na YAMBO in English means 21st. Next, na sanza ya mibale ya mbula. Sanza ya mibale means February. And then last part here we have Nambula, or you can say Namobu Nkoto Moko means 1000. Na means and. Nkama Libwa
Nkama libwa means 900. Na means and. Ntuku motoba na mitano. Ntuku motoba na mitano means 65. Okay, again. Mokolo ya lomingo ya mokolo ya ntuku mibale na yambo na sanza ya mibale ya mbula nkoto moko na nkama libwa na ntuku motoba na mitano. Second example. Thursday, 23rd April 1962. No, sorry, 72. In Lingala will be Mokolo Yamine. Mokolo Yamine is Thursday. Ya mokolo ya ntuku mibale na misato. Mokolo ya ntuku mibale na misato means 23rd. Na sanza ya minei. Sanza ya minei means April. Ya mobu or ya mbula nkoto moko. Nkoto moko is 1000. Na kama libwa. Kama libwa 900. And na ntuku sambo na mibale. Ntuku sambo na mibale 72. Mokolo ya minei ya mokolo ya ntuku mibale na misato na sanza ya minei ya mobu nkoto moko na nkama libwa na ntuku sambo na mibale. Exercises. Write this date in Lingala, starting with the year, the day, and the month. Question 1. 1776, 4th July. Question 2. 2001, 11th September. Pause this video and work on your own. Then come back to check your answers. Answers. 1776, 4th July. In Lingala is Mbula Nkoto Sambo na Tuku Sambo na Motoba na mokolo ya minei ya sanza ya sambo. Mbula Nkoto Sambo na Tuku Sambo na Motoba 1776 na mokolo ya minei 4th ya sanza ya sambo July 4th July. Question 2. 2001, 11th September. Mbula Nkoto mibale na moko 2001 na mokolo ya ZOMI na moko
11th. Yasanza Yalibwa, September. Again, Mbula Nkoto Mibale na Moko, 2001. Na mokolo ya zomi na moko, 11th. Yasanza Yalibwa, September. Exercises. Write these dates in Lingala using only month and days. Question 1. September 2nd. Question 2. May 13th. Pause the video, work on your own, then come back to check the answers. Answers. September 2nd in Lingala is said Sanza Yalibwa na mokolo ya mibale. Sanza Yalibwa is September. Na mokolo ya mibale means second or second day of September. May 13th in Lingala is Sanza ya mitano na mokolo ya zomi na misato. Again, Sanza ya mitano, May, na mokolo ya zomi na mitano, 13th. Oi, 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 oi. This is the end of this video. If you like it and you like the work that we're doing, please hit the like button, share this video with your friend, family, and anyone you want to learn Lingala with. Also, comment below to show your love and support to keep us motivated to bring you more quality lessons. Don't forget to subscribe and activate the ring so we send you all the notifications whenever we upload a new lesson. And make sure you also add us on Snapchat, Instagram, Facebook, and Twitter, because we also send notifications there, and we send some stuff that you guys cannot find here on YouTube. If you want to support us financially to buy new equipment to bring you more quality lessons, you can donate on paypal.com/Lingala Academy, or you can also donate on patreon.com/Lingala Academy. Thank you and see you next time.